Spesial buat majikan Nom, Mama Gitam, Mimi Rija. Cinta terhalang dosa jadi gana Estu Nada Jaya. Ayahe Luna, ayahe Luna, wong sing paling hidup. Ayah Luna wong sing paling hidup. Mungkin sampai terjadi kakang eno wis duwe rapi senoke masih duwe laki majikan sayang kakang mong cintane terhalang dosa majikan Nom ini kita Rija Mama Radit pengen pernah hubungan batin majikan sayang beli sampai kawin beli sanggup kongkon nambah dosa majikan kakange emong boka tenang hukum karma ini kita Rija jadi anak majikan Nom Mimi RMC ketuan aja ketuan kakak ngerti nih perasaan wong wadon beli mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi Mama Luna wong sing paling hidup Mama Luna sing sabar ayang sing sabar sing kerep maca istighfar yen ora kelakon dunya mangko bae ketemu ning suarga Mama Ogi pengen pernah hubungan batin senang Mas Wita please sanggup senang Mas Wita nambah dosa dagange emong boka dicobrak ning laki tua tobat senang Mas Wita terima kasih Mama Radit ketuan aja ketuan Mama Radit kakak ngerti nih perasaan wong wadon Mama Radit beli sanggup kayak gitu ora sanggup cintane dibagi-bagi Mimi Dani wong Telaga 2 sing sabar senok sing sabar sing kerep maca istighfar yen ora kelakon ning dunya mangko bae ketemu ning toang kanan Mame Dani wong Telaga 2 pengen pernah hubungan batin Mimi Resa beli sanggup Mimi Resa kok nambah dosa kakange emong boka kenang hukum karma Mama Brili Mimi Resa terima kasih banyak ketuan kakang ketuan
jadi ora sanggup cintane dibagi-bagi. Mamai oge, 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 mamai oge. Sing sabar, ayang sing sabar, sing kerep maca istighfar. Yen ora kelakon dunya mangko bae. Bapane Tarjo sayang, Bapane Tarjo, Bapane Tarjo, Bapane Tarjo, Bapane Tarjo, Bapane Tarjo. Pengen pernah hubungan batin, rasa ketuna Bapane Tarjo, Bapane Tarjo. Ongkon nambah dosa, tinggalin ampun bokat kenang hukum karma. Bapane Tarjo, Bapane Tarjo, Bapane Tarjo, Bapane Tarjo. Terima kasih banyak.